салом алейкум тамошобинони азиз, мо имрӯз қарор дорем дар заводи Фаберлик. Дар инҷо мо мебинем чӣ қадр истеҳсол мешавад маҳсулотҳои Фаберлик. Дар инҷо мумкин не масалан сари лучу дар омадан ҳама ҷо бояд маҳкам бошад. Мана дар инҷо кремҳои алои ҳайё чиз будааст тавлидшавии маҳсулотҳои Фаберлик. Мана аз амин банкҳои холисар мекунем дар инҷо пур шуда заш тарафтон мегирад. Мана мехай завод мебарад. Бинед чӣ хел тозаю озода. Дар инҷо завод тақсим карда истодааст барои тамом маҳсулота пур кардану. Мана нигоҳ кунед як пешбос мекунад ҳамаша про полосочку, да, говорили, что метка обозначает чего-то там. Так вот, она для того, чтобы туда была развернута правильно для запайки. И только и всего. А здесь упаковка. Вот смотрите. Тюбики заходят в упаковку. Смотрите, как интересно. Если понаблюдать, идет нахлобучка колпака. нигоҳ кунед тамошобинед чӣ хел аҷоибот мана даҳона кашад маҳкам карда истодааст. аллакай шампуна пур кардаги даҳонашро мени ба ёд маҳкам мекунад. нигоҳ кунед дар тамоми ҳамон байҳое ки ҳар якти ҳамин маҳсулота истеҳсол шаваш алоҳида ҳама ҷо ҳалялӣ нестед. Оборудование, которое вырабатывает зубную пасту. Мана ин чиз зубной паста истеҳсол мекунад. Ина намондан дар омадани аз пушти ойна дидем розаи озода. То есть такая удивительная. И уборка в помещениях завода идет буквально нон-стоп, то есть все время. Нас даже предупредили, что смотрите, скользко, могут быть мокрые полы.